Emki gezekti teatrımыздың дағы bir tөгөрөгү төп жорго атныбыз Мамбет Токтом Мамбет Орозого дырлардан аткарып берсин. Мамбет Токтом Мамбет Орозо жакшы чыгармаларды жазып келаткан айкын танат, элге жетип элдик ырга айланып бараткан бир кыз көрдүм деген чыгармасын аткарып берсин. Кабыл апайымыздар. Bişkek'tin bazarından Birge жүргөн көп kızlardın matarından Kançacı getirdin müdür eken Kayrı tartıp ağızdın azabından Kapkar elle kaşları, kalkan elle çaşları Kızıktıran adamdı tutuktan baskanı Uyançırma var günün aydın oldu tandın atmağı Sulu peribiden baskanından Düşkündöy Alako'nun asmanından Kandaydı git ardından Tosor eken Isıp koydun bulanıp aklanından Attaganla peşene Atta saat peşene Güncay surap dolu çanay dönüp gitti tezine Çomuk dolu perizadeyi Çoluk kandı soşun özele Aval Kemal 18 kurağında Kalar beken köp jigittin ubağında Jolun karak жүрөмүн ошол бойдон Жол издеген жолоочу сыярымдай Ак бетиңдин кызыгы ат башынын эндиги Оймоксуман оозу бар же кош тараптан келдиби Токто мүнөзү байы же Токтобулдан келген телиби Bolsun gelinde Ahbet'in kızılı at başının endigi Oymoksuman oğlu var de boş taraftan geldi mi Canlıdan soğumuzca canlı vaktan geldi dedi mi Gölgönün karasam gölgön okşoş belli Bir karasam narındıkça bir de tanas çelebi Kim bolsa da al bolsun ay ama kendim bolsun gelinde Ay mama şandım bolsun gelinde Мамбет Токто, Мамбет Орозо уулу, Көк Бакын, ырчы